Upper day Huria long APHLC song atum arpu kimi kachepek lapen chinki chathana jai mexitami kedingpo. Number 26 Duarbagori constituency Kaparlo Upper day Huria long All Party Hills Leader Conference mate APHLC asong atum pen arpu kimi kachelar pon lapen chinki chathana jai mexitami dingpo. Upper day Huria long APHLC asong atum pen mayelong akimi arpu kachelar pon amayelong John Ing T lapen chunbang Rajib Singnar alangri pen pini mayelong pen arpu kimi kepangdak. Lapen mayelong ko son pen si APHLC atum Upper day Huria Havar kapangtang ponjima lahai hui chinki chathan pon. Duarbagori long APHLC kejapon pon atumalong ning theklong lapen nonang kileji MLA election hutke mesen arizal long ponji pusi ning chapathi pon. Lapen MLA bidasing ingleng aphansita me carburecho pipotsi pini arni anta carburecho pen tok jerpen alu mati saman ke pale pon pedet maputa carburecho phan pherangke me pen lamthi karjupon jasime rongbong khada dolong along pen dei thor an kacheleng thor atawar lake congress atum APHLC lapen BJP atum le kacheleng chot nangji kalilo lasi BJP atum ta tawar ke claim bomalong ke patang serak ja phansita me chipaklang pon renti koile mutpen mosesteron news first karbiang long sa hemalong biota nangpali ini bidasing leng pan hadak karbiri corong arak pen samon pupu hedi labang so samon letar ni theklong le kenam tangala kangjang terang ake hai kaning ji chok chike alang phanang samon mati di richo ve ni tungke pupu palang phanang samon mati sime pini ani alang like halang ala kathar sa ke MP MLA kre der posi alang phan genang hangdet marling the posi nang khali der posi nang hangdet ma posi la junang kok aposi bidasing leng phan sami ini tuma customary law dung mo di ini tuma customary law pan alang phan kang sai ahong klam long wan nang alang phan alang phan ing sai nge ben monon phi arleng thenon arleng sunon ki duk det bangnon ke lak det bangnon aki ignon ke lok no aki thino ke dingo kang sai hong tam long mangi pache chok plak nei equal rights nei equal nei busini ni puji lasi prabjin pe ni karbi richo to manani le kachuni ni kan tu kala pohelo undet boy det manani tum ber tu sisi ke nani tum chokchi nani tum beda sing leng ma samon vek nai la pen nang li tum jong si pining sai se bute apen ap tanali tum sai la karbi richo to man ni le nang chuni rilu nali tum manda jong si karbi richo aman kar rong raka man nali tum na chira king tung chibing tung bute beda sing leng phan ke nali tum kang sai long wan vek nai kang sai hong klam long ngali tung wan vek nai la pen inside vek nai ngali tung la pen hala karbia nim su pi phasame ingi ta ini ga muk roton ti phan ka sor sare keru re tong hala han bokar leng tuar ke mesen ni kali dei nili puji la pen ga richard tok wi phan go back pule ke sor sare ki pure lang so tuar ke mesen ji kali pini ke kacha judam nai bang ke nali nili ni tum sung sima BJP tu masung lu abokar ma karya karta masung lu congress masung lu APHLC support masung lo apa la soto war si itu ningkan proxy chihlat bang kote le paneng tu lasi ni lipu damia lam ke la da ke chejong nang politik salam bat ke nang la to war silam ma silam le mala lam ke theki ni lipu bang ke sungra pe lo ke litu party pat ke nang ni to war men tu si da so gop men nang selami ma halasi ing hong dening tan ong de richard tok bi phanda hala okar na ki tu nang gi ka chuning ri nang men tu ro sana soto war ke selam po arji ding piklo soto war ke selam po ka chingkrin jong si CPM di ke phan asam malaben afana be putela sotowar pusi pawak thang boma son la henu jong sila 200 crore nang singson se pute la sotowar ningkan pharote pawak thang boma CPM di ke atowar pusi pawak thang boma hala project phan si chong hong ling ko mai tu PWD ke le thilot ma PWD department ke karbing long ente PWD ben comment tu lo ke sing nada kaselam bo kente PWD people do nak kente PWD atowar mati la ke survey kente asi PWD pensame non puan na karbar ko na ni sinang bikok theklong lelangi mo ke lai PSS undang jong dun puliji lai PS la BJP atu la